Kanegade All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor mentaka step. U President kari ula play ya ka Pulse Polio program na kabenta ka snam arajar khat khandai. U Menteri Khana ka Sarkar Padang Berekmi Ekatnat Development of North Eastern Region ula play ya artli ki project shna surok na kabenta ki jilla ka than lam mingi. Bad usembut Menteri Rangba ka jilla Meghalaya ula play ya ka jaka shodo ha mau yong hnen kesngi. Ka kubor ka babnya. U Presiden kari Ramnath Kovind hnen kesngi ula play ya ka Pulse Polio program na kabenta ka snam arajar khat khandai da ka baai gidawai polio shki khna ha ka miat shwa jong ka National Immunization Day ha Rashtrapati Bhavan. Ya palat khanyo klur ngut ki khna ki bahapo san snam karta ha kalengkari on ai dawai polio banrat dengkhong ya ka jingpang na kari. Habakran ke jingelang Menteri Ketenat kakot kekia ke Sarkar Padang UJP Nada ulong ba ke program ITK bat dawai yaki kena ketemu banyada yaki nagi babon ki jingpang. Ule tho baya palat lai point lai khandai klorngut ki kena bat prapunyo lakngut ki kentai ba armed la ITK hapo Commission Indradhanush. U Menteri Khana ke Sarkar Padang Berekmi Ekatnat Development of North Eastern Region Dona Jitendra Singh hnen kesngi ula play ya artli project shna surok ke ban penyaso ikijela hagathan shtelam mingi. Jitendra Singh ula play kini project lengba ka video conferencing na New Delhi. Jitendra Singh ulong ba ka Sarkar NDA ka trishitam ban kenteu ya kijela kathan shtelam mingi. Uniu Menteri ulong ru bagini project ki kentup ya kesurok doimuk harmuti ba Syahjar nyus pak 10 kilometer ban penyeso ekajala Assam bat Arunachal Pradesh. Bat kesurok Tura Mangkachar kaba iwei point 100 kilometer kaba penyeso ekajala Assam bat Meghalaya. Yakini la pentrai kam dak National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. Kini ki surok kin penmento yiki breu basa ha ke distrik Papum Pare ha Arunachal Pradesh bada ke distrik West Garo Hills ha Meghalaya. Kanang ban pensngo tho iki nang thep vote ki badai ki kenthai ka State Election Commission ka Assam ka laple ya ka lat trekam balatip kom ka Ayudur Chora ban ajing tip halor ka ei ka ki nang thep vote ki dei ban le bat ka jingi shimbanta ka election. Ka Election Commission ke jela kalaya tealok bat ka Assam State Rural Livelihood Mission bat ka Assam State Urban Livelihood Mission ban pensapriang ya ka kubor badai ban let shimbenta ha jing thap vote kam tam ya ki kenthai ha ka jela ha ka ne kiwe ki kam anle da ka gram zila bat panchayat ya ka jaga thap vote baduna tam kinong thap vote kenthai on sawat bat on sa pensngo tho pat ba. Menteri Rangba ke jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma hnen kesngi ulalet jurep bat kemi ikijaka bala terwa ban penyeng yaki entry bat exit point ha umling ha ke distrik Ribhoi ha ke ba onla bante lakam ya ke jingrong bean ki mender sya ke jela. Menteri Rangba ke jela ulong ba ke Sarkar kala shimkhya bahaya ke ne benta banyo penyeng kam klo yaki entry bat exit point. Namar ba ke jingthmu ba kongsan jong ke Sarkar kalong banele persya ke jingwan rung kerthep ki mender sya ke jela. Menteri Rangba ulong ru ba ompat la bantip tikna lano an pendap ya kania namar dang bon ki kam ki bahap ban pendap. La senran lang ya Menteri Rangba da Menteri Korbari Kejela James PK Sangma, Menteri Ketenat Kalit Kawan uba Senyau Halang Dahar, Menteri Ketenat Penroisor uba Hamletson Doling ka Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi ikong RM Korba bat kiwei. Vinod, daughter-in-law is in hospital. Remember what to do if it is a girl? Yes, mother. I know what to do if it's a girl. First, I shall shower all my love on her, and when she grows up, then I have to send her to a school. Change your views. Change your country. We want daughter-in-laws. But why not daughters? Today, our daughters and sons are walking alongside. Because without our daughters, our families and festivals are both incomplete. Even they have the right to live. Without them, there's no present and no future. Valuing our daughters is our country's pride. Beti Bachao, Beti Padhao. Issued in public interest by Ministry of Women and Child Development. Nagashilong Station jong All India Radio ngine beteng biang ya ka kubor. Sembut Menteri Rangba ke jela Meghalaya uba Preston Tensong hnen kesngi ula play ya ka jaka shodo ha mauyong Shillong.
Habakran ni kejing elang play oba Preston Tensong ulong ba kejing shna saya ka wei pat kejaka syodo hajawai kadang ya chaprang bat kala jandap bat on play kani hadian jong election syaka Lok Sabha mentah kesnam. Laban kedau hang ne ba ka Khasi Jantia Butchers Association kan penihat ya kani kejaka syodo. Late yaka kejinglot ba arpu klor tengka da ka Rapsang Group of Companies rengkat kejing trelang bat ka Real Growth Company na Chennai. Ka jingtmu kalong ba man la kasni on ot bat syodo ya arspa sopho teligi masi shispa andropo teligi sniang bat kibelang. Da kane ka jingot ba jing syodo ba shule hakat balap on pun kot no bat on pentikna bakan long no ka basingan bat ka bakot bakhya. Kin donru ki treatment plan ki ba biang bante lakam ya ka jing penjaklia. Ka sarkar kadang temu ban bo saya ka jaka syodo ka bakum kanehi hatura shen. Ka Office Jong Chief Electoral Officer Meghalaya lengba ka Office Jong ki DEO kala penlong ki lempung penrung kerteng ya barok ki polling station hnen kesngi ki badan ha ka jella. Lale aknang ya kane banlet syakinong shnong baladai kerta hendrai ki bampat penrung kerteng. Lale ru ya kane ada kebentak election syaka Lok Sabha kaban salong hau benai banwan. Kini ki lempung penrung kerteng ki dai na kebenta ki brio ki badan jingduna ki dekat met ki samla bat ki nong tap vote ki bah kasien ke badan kong ha ki khatwei teli ki district jong ka jella. Kalong ru ke jing penslor ki brio banami banet tap vote ha ki election syaka Lok Sabha. Ya Jagdish Mukhi lapan semai hinin kesngi kumulat ke jela Mizoram ha ke jingalang ke belalong Haraj Bhavan ha ke nong ba Aizol. Unong bishar ka Guwahati High Court Justice Nelson Sailo ulapan bam semai Jagdish Mukhi ubadairu ulat ke jela Assam. Ya Jagdish Mukhi latung duk Presiden Kari Ramnath Kovind ban kemi ilang ya ke jela Mizoram. Hadin kane Jagdish Mukhi ulaong ba uns pensmai ya usi lal sauta la syai kesngi ya ubalatung dangshan banlong uchaman jong ka lokayokta ka banengkong jong ka jela. Jagdish Mukhi ai ya kejingkren kum bajulong kerukom ha ka yang dorbar thawan ke jela las ngi baar ka bandai kesi ka banengkong jong ka dorbar mangtengka jong ka jela. Ka Prasar Bharati Kalawan Ra sakhatwai teligi Didi Channel jong ki jela kentop ya san teligi jela kathan stela mingi lengba Didi Free Dish kabanerap ban kener sya kambon ki jaka bat ban kamsuk ban yoi ya kedur darshan. Kani kadai hakasin bandingkong baka Chhattisgarh, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura bat Uttarakhand bakiladon lagi jong ki Didi Channel hau satellite network lengba Didi Free Dish. Lengba kini ki channel on yo ban pen ya ki jing angnot bat ki jing terekam jong ki brio ha kini ki jela. Ka Kenuan Menteri ka jela Mizoram kala menjur ya ka bil batang ki nong shong shnong batikna ki basa ha ka jela bakin yo ki jing mentoy na ki skim sarkar. Ka Mizoram Maintenance of Household Registration Bill arhajar kat kendai ka ong bayi ki jing tip babnia ashpang ki longyeng ki badai hok ban yo ya ki skim don kam ban penbiang. Ya kene ke bil on sawan ra ka dorbar mang tengka balamang tang na kebenta ki kendiat benai banwan kaban sedang lasngi baar. Secretary Ketenat Korbari ke United Kingdom ulakmi ke jingkerpat ke India ban pakno ya Nirav Modi ke India ubledon keti ke kambam sab ha ke Punjab National Bank leto ki kubor nak Enforcement Directorate New Delhi hinin kesngi. Laju pateng ya kene ke jingkerpat dak India syaka United Kingdom hau nai tung kesnem arhajar kat pra. Bat katto ko kubor kalakot agan nika step ka balawan chapi na All India Radio Shillong. Hakapor prabajeng ini so ka Delhi Station na kabenta ka kubor hakatin Hindi, ka banbot na ka kubor hakatin pareng hakapor prakat san minute. Sengaw baban ap matai ki kubor na Delhi, kapor menta kala janda partat praduna san minute.